Sultana. You know what? I really like your smile. Thanks. Anyway, niko na surprise yako. Nini? Leta basi. Kwa surprise. Si ndio ulete? Let's go and I show it to you. Are you ready? Yes, of course. Eh? Yes. Tangulia basi, njia unaijua. Sultana. Sawa. Business. Yego turashira. Kuko musanite yawe. Wewe nawe unafanya vizuri. Sinjoje. Karibu kabisa. Nikulizo wewe. Ndio. Karibu kabisa. Ya. Kutu hanga. Business. Ni mbore kabisa. Ngira murakomeye. Wewe sapa. Madami bakobye. N'abatoto bote. N'abatoto. Ahubwo wewe bimeze gute? Hajedo ni neza cyane kabisa. Dewa muntu azana zimana abashitsi nani? Raba kantu mutuzaniraga. Oya, jewe amazi nisa kuko. Naje niyo mu by'amadiabete. Naje no. Twese nisazi. Baduhaye amazi binwe. Hanyuma je vraiment ndaryohe kukubona. Bon, nanije kukuraba nyine. Anako twamana. Kandi ko zuri mugenzi. Jere aha. Asha narogoroye kabisa. Ewa ama projet yanje yose yagenze neza. Oya. Amasoko. Yo muri kote ya kera. Ajya basume bujya uburengeti byose. Babihaye wewe. Babihaye jewe. Asha. Ahantu hose hari abantu begeranijwe hamwe y'impunzi yiki byose ngeze wafurunisa. Oya. Amasite reka shareka. Ugira ufurunisa ibyo kujya. Ni n'amasabuni n'impuzu zikurimba imipira amakoti ibiki byose. Kandi amasite menshi ari mu hantu hari imbeho. None umva ifa kutubagaruke. Nibyo kujya byose n'amashitingi. Reka. Hapo safi. Hapo sitona unapata hela. Hari munsi y'imiliyaridi amajana 2. Ya ni mingi sana. 200 miliyari. Mingi kabisa. Ko mingi kabisa. Nani wabigize gute kugira ngo baguhije usoko erega utari umwizigirwa ryako. Ni Imana gusa. Imana gusa niyo yabikora. Sawa. Ni Imana irakora ibintu. Mungu ndio mkubwa sana. Anafanya. Mungu anasaidia kweli. Unaona? Ilikuwa ni mawazo yangu lakini nikakutana yakwa mu vitendo. Mungu ndio anasaidia. Sawa. Hapo nanje ndajoye kubyumva kuko iyo onsemba ndonse uteye imbere nanje mba nteye imbere kuko umuntu w'umugenzi nawe none ko taconke na oya taconke na ndagifise oya frère nawe we ntaconke na ndagifise lazima upate gomba gushya ni sawa ya merci nayara kanye namwe muri kintu ega naha nararose soko muri kintu arakanye kitu nararose soko kabisa abasha zo furunisa ahantu hose ko kiri imipira ahantu hose ku mastade rego bw'uwo mutunzi ruhamwa tajiri wa hali ya juu tajiri kabisa kitana sinido kabisa twari dusanzwe dutunze umva ibintu bijyaye ibintu bijyaye ibindi biri kubera iki twari tubikeneye ariko twari tubikeneye kuko cyagiye ikamyo zawe zitemagara bukena n'abana bandi atari kazatembagere ajya n'Imana igusubirije zatembagere rimwe zose ko ari zibiri iri atari iri kwa kisidamba ile ya essence hapo juu gharama kaungua ikapinduka kama ili kile kinani cha nyuma kilikuko kiafu kikadumbukia kule kile kimagamano gasozo na geupa afu ile njana gizimana mfise nke ikamyo ariko ntanimwe iragwa mu manga kabisa Imana umutima wamuhagaze nyawe kuko ntubuvyizeye
Wera byo ogira itembagara ajya mabeni yo gufasha. none gute Ni sawa kabisa. madamu gute Reka. Ariko wiyumvira kwiyongera kuyongere wisazure niko bivuga mukera aho bivuga cyane hanyuma umuryango ntawuziye ega ibibambazi birafise amatwi ibibambazi nyumba zinasikia ni hatari sana lakini ujiongeze mke wa mke wa moya ushakizekea sisi bana ntivyari bibi uwe ni byiza cyane ariko no office arambijije byuya tawite yivugisha ntungane yihinguza yigira ibiki nawe turonse tuguma turondera ibisumba kumengo ni ntumba ariko rero ko ari mu ntambwe ko ranchi hazi kubera yabizi gatabona kuma ingeso zahindutse akinyumva hanyuma ariko nuko yiyumvira kutarika kuko none nk'ubu wimbira ko iyo ari hehe uwo mu rutasati ahubwo arakareka ariko rero uwo muntu rero ari umusatsi w'inyiga none ubundabunda abonwa n'uha bigira ko mwene ibyo hariho n'abagenda kugira amankete bagagenda batabimenye bagakwita swata simwe mbi apana upfa umubyihuri ubu by'abagore rega bose abagore bose baragorana sicyo gituma bitwa abagore erega nibitwa abagore abagore baragorana abagore ariko rero je bizongora gira nihangana ko yeri oya bizongora ariko rero ninamumenya aje gice yego niyamenya ntamumenya wari ewa rafya achana na ibintu by'abagore achana urafasha urabe kutumenya uwo muntu ati vume tumwihariza basi kandi atawuhari ariko no kwikeke gusa umugore wawe ameze neza ahubwo gusa umugore burya afite amanyama kuko ari ubumwe ukuye ni kuoneshe mjini pale pigeni hapa pale mbele eza kufa na roho nini mtani niko ali mutima uone kama agoma ngora kafyongo no kwibaza ko ugwaye kubera ibintu ubona abantu babatunzi ingene tumeze kujya batuvuga niko turi rusinzira wama wikanga ko uhava umanuka mu butunzi kuko twibwira kuduga gusumba kumanuka twaraduze tuzosubira inyuma twaraduze tuzosubira inyuma tuzobandanya nibwo bwoba rero twama twibaza ko urumva rero je wambwiye amaproje yawe kandi si ubwa mbere wamuyambwira ni byiza ntanaryohewe kuba uteye imbere rwose utera imbere kandi uvugize ikibazo turakimbwira nk'uko twamenye kuva kera urazi ko ngaha nisanga nawe wanje ukisanga ndiyo ucuti bubandanye ndiyo kabisa bubandanye ariko ikibazo cy'uyo mugore cyo kiranteye amakenga kwera oya sanzwe abagore uramwihorera uracabuga cyane ayandi byeje bibarabice ajya umutima sigufa kandi si umusoso n'umusoso aho si umusoso sigufa kandi si umusoso none ugira ngo ni ha n'umutima nyene si ha ndakunda kuntu kugira wibagire bimwe ntabwo twengeje erega burya umuntu atwengararamba usumba biyumvira cyane mutama rero urumvise imibiri uzosimbira hanze ryari none jewe kubera nzoteba kugenda hanze nashaka ndakubaze programme zawe nimba uzosimbira hanze ndakwitumira icuma kiraho urumva rero niko nyene inzira zitaraboneka neza ariko vuba ndashaka gusimbira Kampala hari ibintu ngiye kubwira komande hariya aye ibintu birere no kuzana imashini byo kugira byo gusya umuceri nzi ko dufise hectare y'imirima y'imiceri kugira ngo bifashe gufurumisa bajya abantu bampaye ry'amanuze y'amasite y'ibikigira by'amasoko bagwari ubaha ibyo bakeneye sawa ikibazo ibyo ahubwo ni nyinshi hama rero nzica ndakwitumira nanje nari nkeneye amabaro y'impuzu menshi cyane kandi hari n'ibirato byinshi ntakunda ni kontineri 10 z'amabaro y'impuzu ibirato n'ibirato sawa wowe uzoca ubizana nzokurihira ha
yego Cyangwa cyangwa uzosubira mbe avance tukugenda kunyera utambaye na avance turabonanye rero akaryoshe nigahora mwita ako karamaze turayazi kada kurenza imitwe y'inzuzi ko mu bampuruga wowe utari ari umwanya ndabifite sawa rero Sultana. Basma binti Adil. Na kuona umependeza. Mimi wapi? Ya kawaida. Hapana, Wewe ndo hatari. mimi kaka yangu haweza kazaa watoto wabaya. Kwanza asili yetu sisi wazuri. Wewe unasemaje? Yaani na uzuri tubotoa kwako naona. Na mzee. Yaani au vitu sio? vilikuwa fresh kabisa, mnafanya vizuri, msaneza. Utafikiri mko wa Hindi, wa Arabu, sielewi. Mama yetu alikuwa mweupe sana. Inaonekana. Kwanza si ndio weusi, mama yetu alikuwa mweupe sana, akawa pendeza sana. Mashallah. Basma. Niambie sasa habari niko nasikia mjini. Habari gani? Binti wako. Sultana, yani yuko kwenye malavidavi sijui. Mbona sio habari hujanipa rasmi nizisikie nizifahamu vizuri. Anti, nilikuwa nasubiri kwanza nyene hivi vitungani bibe bimeze neza nyene kugira ndabikubwire. Mbira nje. Kwa sababu wewe ni kama mzazi, sasa nikikuletea vitu wenyewe havina uhakika, yani nitakuwa ipendezi. Kweli kabisa. Nikasema hivi kwa kuwa umevijua mwenyewe, acha tu nikwambie jinsi mambo yako. Kiukweli mimi na Jamali tunapendana sana, yani Jamali wa hehe. Jamali ujya umwana wa Nuzenya, ujya mutama mugenzi wa papa. Mutama. Mr. Amir. Ni Amir, ego Amir. Ule Mungu wiwe kandi ule yarigiye hanze. Yarigiye hanze nyene ubune yigirino yaciazina. Okay. Ujya nyene niwe dukundana. Urumva nyene asharankunda kweli nta makenga arimwo kuko ahora nsohokana tukaza gutembera kuri beach hehe ibintu birashushe nyene kandi na papa wiwe arabizi. Basma. Yani wewe mwanaume akikutoa nje mkasohokana mkaja kuri beach mkakora ibinini ndio unaona kama nta makenga arimo. Ndio akili yako yuko kwenye meishia hapo. Si hana uoga kutoka na mimi anti. Ndio unaona sasa hana makenga yote. Maskini. Sasa utaka niangalie nini tena? Mtu natoka naye tunatembea fasi zote, yani iko free kabisa. Yani wewe akili zako zingali chini basi kila siku nakushauri lakini wapi? Sasa nikwambie binti yangu ni kwamba mwanaume anapokupenda sio ni jambo la kawaida na nzuri. Nta makenga kubera ko akutwara kuri beach akagutwara he. Hivyo sivyo. Kumbuka kwanza jambo moja. Wewe ungali binti uko kwenye shule. Na panabaki mwaka huyu mmoja kumaliza masomo. Ukiingia katika mambo ya mapenzi sana, utafanya masomo yako kashindwa kuyamiliki sawa sawa. Sababu akili yako itakuwa uko malavu, unajifikiria Jamali, unalala unajifikiria hata homework itakuwa ngumu kufanya, vitu vya shule utakuwa hata vitakupa hata uzemba kuingia kwenye internet kuanza kusearch vitu. Unajua mimi nimemaliza nikapata masters. Unavyoniona anti wako. Badra anamaliza hivi anataka kurudi nyumbani soon as possible. Amesomea sheria, amepata masters. Na wewe tunataka uwe hivyo. We don't need mtu ambaye hakusoma nyumbani kwetu. Familia yetu tumesoma. Baba yako mzazi alisoma akamaliza. Na ndiye leo unaona kama alifanya kazi na akawa tajiri. Unanisikia huko? Basi sisi yote tulikaa kwenye shule na tukamaliza. Sasa wewe ukianza kuleta mambo ya love kati ya shule utaharibu. Unaweza kuchukua mimba, unaweza kuwa disturbed katika kichwa, usifocus na masomo. No. You have to focus with your school. Lakini anti, mapenzi yako na nafasi yake na masomo yako na nafasi yake. Mimi nikikuwa kwa masomo ni kwa masomo. Ukichanganya mambo mawili kila siku limoja litafeli. Sababu miaka yako wewe ingali michache midogo sana ya kuingia katika nani ya mapenzi. Maana yake ukiingia kwenye mapenzi katika hii miaka yako utazamiria. Na ndio maana unamwona Badra ana mipaka katika mapenzi. Na mimi unajua kama anazungumza na Anas, unavijua. Lakini ana mipaka fulani sababu gani anataka kufocus na shule. Na wewe unataka uwe kama ndugu yako.
Hayo mambo ya malavidavi sijui naenda kubichi nini. Ule muda wa kwenda beach ilikuwa ni muda wa kufungua vitabu kwa soma. Mwanangu, nakutakia kheri. Maana mwanamke ukimaliza shule, ukawa na kazi yako nzuri, hata mwanaume atakaye kuja atakuheshimu. Unakuwa na heshima fulani. Pia unaipa familia heshima. Maana haya mapenzi uko yemo, kesho ule kijana atakudanganya, atakuvua nguo, baadaye utaregret sababu hujui lengo lake rasmi ni nini. Mtu kukwambia nakupenda doesn't mean kama ndio anakupenda kweli. Kila mtu anajua kusema love you, kila mtu anajua kusema je t'aime, kila mtu anajua kusema nakupenda barabarani. Sasa kusema lengo haswa unafanya kusema ujue kama nakupenda. Maana mimi kwenye utafiti wangu mimi naona tu kama ananipenda, yani hanidanganyi wala maneno. Sio maneno, tuna vitendo anti. Sikiliza sasa nikwambie. Kama anakupenda kweli, akufanyie subra. Kwanza, tabidi atajipresent nyumbani kama mpenzi wako. Pili, akufanyie subra umalize mwaka wako wa shule. Tatu, inabidi tumchunguze, tujue ni nani na anataka nini. Hata kama babake ni rafiki wa babako, it doesn't mean kama tunapidi tumwamini mwanaume moja kwa moja. No. Tunapaswa tufanye investigation. Tujue ni nani, anatokea wapi, lengo lake ni lipi kwa mwanetu. Tabia yake iko vipi? Familia yake mbona tunaifahamu anti? Kila siku ulishagawahi kwenda kwao, unamfahamu baba yake. Tunamfahamu baba yake. Familia yake tunamjua, mama yake ulikuwa unamfahamu. Is not enough. Kwa kusema mtu kumpa mtu binti yake, tunazidisha tena uchunguzi. Hata dini yetu inatuambia unapotaka kuozesha mtoto fanyeni uchunguzi kidogo. Sukufa gutanga rafiki yangu. Tugomba kumenya neza cyane. Nenda bigenze gutanti ko je ndamukunda kandi sinibaza yuko. Yego kumukudura mukunda lakini focus na shule. Mimi na focus na shule na niko sawa kabisa. Kwanza hauko sawa kwa sababu mwanzo ulikuwa unapata pointi nzuri. Juzi hapa kati umeletea huko 95%. Hivi umekuwa kwenye 65. Unajua sababu gani? Umeingia katika mambo ambayo yamekuvuruga akili. Huwezi tena kufocus na shule. Na mimi kama haukusoma hatutakuwa pamoja. Unanijua, napenda mtoto amalize shule. Sababu mimi nimesoma na ninapenda na wewe usome na baba yako alisoma na dada yako amemaliza. Nitamaliza tu. Yaani mimi naona kama mambo yako sawa kwa sababu afa mambo ya kujiachia binti unapochumbiwa mara unaenda kubichi na mwanaume, mara unaenda huku hujui lengo lake kesho. Anaweza kuwa hana lengo lizuri alafu watu wote washakuona naye ukajikataza mwanaume wa maana ambaye angekuwa na lengo lizuri kwa sababu gani? Umeonesha, umedhihirisha kabla ya nikaha. Na hicho ni kitu kibaya sana. Mwanamke binti hastahili kutoka na mwanaume kabla hajamuoa ndoa. Sababu mwanaume kesho anaweza kukubadilikia na ikawa ni aibu kwenye familia. Tulikuwa tunamwona binti wa fulani kwenye mabichi, tulikuwa tunamwona kwenye sinema, unatuaibisha familia. Na familia yetu sisi ni watu ambao tutaki aibu. Do you understand? Anti byo na ukurambira kweli ibyo nzakera. Hivi tuko mambo ya kisasa anti. Sasa wewe utaikana mchumba wako, mpenzi wako hamtoki amwendi bichi. Unaishi aje sasa hivi? Inabidi tutoke tu spendi. Yaani wewe usio na hofu. Mimi naona fikiri kama uko na uoga, sijui nini uko binti. Nasema hivi, mimi neno langu la mwisho focus na masomo. Maana niachane naye. Hayo mambo ya mapenzi Mr. Kusikia. Maana niachane naye na mimi ninampenda. Ikiwezekana hata achana naye. Sitaweza kusoma anti. Nishampenda hapa nimekufa nimeoza. Yaani kwake sisikii kitu hata kimoja. Na ukiniambia eti niachane naye ngoti ni focus na masomo hayatawezekana. Ndio maana ni bora tu niendelee na Jamali wangu na masomo yaendelee. Mambo yako sawa. Yaani acha uoga kabisa. Basma. Ni wewe uko nazungumza hivyo? Kauberogwa. Kuna khairi. Mwanaume kwanza what is it? Are you okay in your mind? I'm okay. Mimi really? Mtoto wako makubwa. Basi manenda kwanza. Unipe muda nijifikirie. Nitakuja kutafuta. Maana naona kama unanichingua akili zangu. Haya. Sultana. Ego. Bya bindi wari wantu. Je nari numvise unterefona igihuti huti. Urumva
kwanza ndabe ntagire utubona oya abantu bahari aha nta utubona nta wa n'umwe mukozi oya njya ntibimura rero narinzanye bya bindi wankoma okay ningoga na ningoga sawa ngo tube maso umenye nka oya ntangora ahubwo nyarutsa wari wabironse na nabiro yo narayeti sijema naburakeye none akagakorera ku masaha ngahe akanyi nagafu n'udutete nagafu afata shire mu cayi canke mu mazi canke mu ikahawa icari cyo cyose mugabo c'ikinyobwa banyu c'ikinyobwa ashire muce mu muhanyo icayi kahawa ji umva ibinyobwa gusa ngo ntizibarinja sawa ibinyobwa ibyo byose bibi bishushe minda mutiria mu cafe anapenda cafe tia mutiria mu chai nta masaha nta n'amasaha 3 amara atadendo ntibatumve mugabo amasaha abiri nta n'amasaha 3 amara atadendo amasaha 3 ni menshi chaka amasaha abiri mimi nataka akufe mu saa 2 au 3 wangu hiyo dawa hiyo ni ruhasha jo mwenye alinipa ananiambia nakupa hii dawa na iamini aliomba ngapi aliomba hela nyingi sio nyingi sana aliomba 300,000 tu ndo zali niomba juu ni umuntu w'umushonji nazo kunikasha lakini na wewe sababu mariage yetu na sie inapafasha mariage yetu ni sahau no yibagira natinda kane ko tujya mariage hayo yote juu ya mapenzi yetu tuganye mali zote tuishi kwa usalama tubane mu rukundo mu mahoro ukibina kanwa narabikubariye ubandanye byibuka ubandanye wibuka ko tutegeza kubikora byose icyo nibanga ariko je nijyo banga no gimenera n'abandi musazi n'abandi ko nkora iki Waswahili waliyasema hakuna shida ikicho umuntu kimuvamo ndabizi mugabo kufanya yote kwa usiri mambo yawe fresh tena nakupenda na mimi ntubiziko nanje ndagukunda narinda nzi wawe ndi kumwe na kijya gitama turi kumwe mu nzu wibaza yuko amaze gufaho ntazoca ndanahimukira wawe nkaze wawe rimwe na rimwe idirahiye akakabonetse idirira afi atoke nta gusubira inyuma mugabo atasuje umutima gumusimba ego Sultana.